бинандаи азиз, оё маротибаи ба худ савол додаед, ки барои чӣ сайёҳии варзишӣ ин қадар ҷалбкунанда, вале дар айни замон душворфаҳм аст? чаро як хатсайри оддии кӯҳгардӣ баъзан экотуризм, баъзан сайёҳати фаъол, баъзан кӯҳнавардии экстремалӣ ва ҳатто сайёҳати солимгардонӣ номида мешавад? ва чаро ҳатто мутахассисони соҳа баъзан ба андеша мераванд, ки ин сайёҳат воқеан ба кадом намуд марбут аст? агар ҳамаашонро дар маҷмӯъ дигарем, омехтаи ҳамдигаранд. дар хатсайри сайёҳии оддӣ унсурҳои сайёҳати варзишӣ, экологӣ, саноатӣ, фарҳангӣ, табобатӣ ва ғайра дучор меоянд. пас чӣ бояд кард ва онҳоро чӣ гуна аз ҳам фарқ намуд? хеле маъмулист, ки сайёҳиро имрӯзҳо бештар ҳамчун соҳаи афзалиятноки иқтисодии кишвар меноманд. ин яъне чӣ? соҳаи сайёҳии варзишӣ ва умуман сайёҳӣ ягона соҳаи иқтисодиест, ки маҳсулоти он пеш аз харид вуҷуд надорад. сайёҳ маблағ медиҳад барои эҳсосот, таассурот ва хотираҳо, ки ҳанӯз ба вуҷуд наомадаанд. сайёҳ дар хатсайри сайёҳӣ маблағи калон медиҳад, на барои меҳмонхона, на барои нақлиёт ва на барои хӯрок, балки барои адреналин, эҳсосоти шадид, мушкилоти ҷисмонӣ, ғалаба бар худ, манзараҳои ғайриоддӣ ва хотираҳои якумра. ин хусусият боиси он шудааст, ки таснифоти намудҳои сайёҳӣ дар аксари кишварҳо аз ҷумла Тоҷикистон ба як бозори калимаҳо табдил ёбад. ҳар кас ҳар сайёҳатро бо номи дилхоҳаш номгузорӣ мекунад. дар натиҷа як хатсайри ягонаи душанбеи Искандаркӯл ҳафткӯл панҷакент метавонад дар сомонаҳои гуногун чунин ном дошта бошад: экотуризм, кӯҳнавардӣ, фарҳангӣ маърифатӣ, этнографӣ, зиёратӣ, гастрономӣ, варзишӣ ва ғайра. ва ҳамаи ин номҳо як дараҷа дуруст ҳастанд, танҳо вобаста ба талабот. ҳоло дар ҷаҳон зиёда аз 180 намуди сайёҳатҳои хос, яъне таснифшуда мавҷуданд. ҳеҷ як кишвар то ҳанӯз қудрати стандартикунонии ҳамаи онҳоро надорад. дар маҷмӯъ соҳаи сайёҳӣ як соҳаи аз ҳама мураккаб ва сӯистифода шудааст, чунки он бештар аз ҳама ба психология, интизориҳо ва ҳавасмандии инсонӣ вобаста аст, на ба ҷойҳои ҷуғрофӣ ё инфрасохтор. он тамоми соҳаҳоро дар бар мегирад: фарҳанг, таърих, иқтисодиёт, техника, саноат, варзиш, тиб ва ғайра. Я уже бывала в Таджикистане, но в основном это разные природные места тоже были. Я была на Искандаркуле, на Моргузорских озерах тоже была. И вот здесь, на Алаудинских озерах, я тоже в первый раз. И вот что я заметила, вот у вас горы очень величественные, они такие огромные, и вообще такое неизгладимое впечатление оставляет. И поэтому я, в принципе, всегда стараюсь какие-то новые места в Таджикистане посетить. Мне очень нравится. И вот эти вот озера вообще, что они такие прозрачные, вот эти горные, и вода очень вкусная здесь. Так что я под большим впечатлением и надеюсь, что еще раз приеду в Таджикистан. Люди здесь очень открытые, дружелюбные, тоже очень понравилось. Культура, мне нравятся вот ваши песни. Это вот больше вот современные песни, они такие заводные, и вот под них всегда хочется танцевать. И я тоже заметила, что у вас люди тоже любят танцевать. як мисоли равшан: гурӯҳи сайёҳон ба як хатсайр сафар мекунанд, вале ҳадафу мақсад ва интизориҳои ҳар яке гуногун аст. яке барои пост гузоштан дар саҳифаи Инстаграм меравад, яъне сайёҳати рақамӣ намоишӣ. дигаре танҳо барои ҳавои тоза, яъне сайёҳати солимнигаҳдорӣ. севумӣ барои кӯҳгардӣ бо дӯстонаш, яъне сайёҳати варзишии кӯҳӣ. чорумӣ барои дидани масҷиди қадима ё зиёрат, яъне сайёҳати фарҳангии зиёратӣ. панҷумӣ танҳо барои аз хона рафтан, сайёҳати истироҳатӣ. ва ҳамаи онҳо як хатсайро мехаранд. сафар танҳо хурсандибахш нест, балки пур аз ҳодисаҳои ҷолиб низ ҳаст. мо бо ресмонҳо ба боло мебаромадем, меомӯхтем, таҷриба мегирифтем. мушоҳида кардам, ки имрӯз бисёр одамон омӯхтанд, ки чӣ гуна дуруст ба сафар омодагӣ гиранд, чӣ гуна ҳамдигарро дастгирӣ ва ҳамкорӣ кардан дар вақти сайёҳат лозим аст. аммо бештар аз ҳама барои ман кашфи ҷойҳои нав хушоянд аст. зебоии кӯҳҳоро наметавон бо сухан баён кард. бояд онҳоро эҳсос кунед ва бо чашмони худ бубинед. ин сафарро метавон хатсайри гастросайёҳатӣ дар кӯҳҳо номид. ҳам табиат, ҳам сайёҳати пиёдагардӣ, ҳам лаззати хӯрок. И гастроприключенческий тур в горы.
امروز با تشبوس کمیته رشد سیاحی و ما خطسیر تشکیل کردن به اینجا آمده ما بسیار منظره های زیبا دیدیم. میخوایم که بسیارتر همین طرز حیات سالم ترغیب کرده و هم خیلی جای آمده دم گیرن و سلامت باشن. مخصوصا این همچون طبیب گفته میتونم که همین گشتی که ما امروز کردیم به سلامتی از طرف دل، از طرف قلب، از طرف رگ‌های خونگرد بسیار فایده‌ناک است، برای که ما پیاده حرکت کرده همین قدر کیلومتر راه پیاده حرکت کرده به جای درکاری ما رسیدیم و خودمون از وی خودمون حس کردیم که این به سلامتی به حد فایده‌ناک بوده است. با دو هوای تازه برای همین به دیگران هم توصیه می‌دیم که بسیارتر بر همین جا به همین منظرها اومده دم گیرن و سلامتی خودشان برقرار سازن. این است سبب اساسی آن که وسایل اخباری عامه، کارمندان شرکت‌های سیاحی و حتی بعضا متخصصان با همدیگر بحث می‌کنند، زیرا هر کس از نگاه خود سخن می‌گوید. در تاجیکستان و عموما جهان کلمه اکاتوریسم به یک کلمه جلب کننده و مارکتینگی تبدیل یافته است. و یا مثال دیگر، اگر در راه خطسیر زمین کشاورزی و یا رمه باشد، الکی حتما آن اگراتوریسم می شود. مشاهده ها نشان می دهند که نه همه خطسیرهای سیاحت اکولوژی، ورزشی، اگراری، کوهنوردی، etnografی و گاسترونومی با استانداردهای سازمان عمومی جهانی سیاحی موافقت می کند. یعنی این در اکثر موارد تنها ترغیب تا حد نادرست است. این یکی از قشلاق‌های کهنه قدیمی منطقه تکاب میباشد. مردم اساسی این دهه با چارواداری و باغ پروری مشغول میباشند. امروز مهمانای ما شهروندان خود ساکنان شهر دوشنبه میباشند. همچنین مهمانای هم حضور دارند از فدراسیون روسیه، از ازبکستان. زیستی مردم محل شناس کردن در کار، تاریخ این منطقه شناس کردن در کار، طبیعت این منطقه شناس کنیم که تا رفت مهر و محبت به طبیعت زیاد شود. هم از مهنت هر روزه شهری کمتر استراحت کنند مردم. من خودتون دیده استیدم چقدر طبیعت زیبا دارد. یکی از مشکلات دیگری ساحه این سخن ما همه گونه نمود سیاحت را داریم میباشد. تاجیکستان یگانه کشور در آسیای مرکزی است که واقعا میتواند در یک موسم به سیاحان اینها را پیشنهاد کند. قله 7495 متر از سطح بحر، پیریخ بزرگترین در قسمت خشکی سیاره، کوههای بلوری، یادگاری‌های راه بزرگ ابریشم، هنرهای قدیمی هنوز زنده، خوراک‌های ملی، تجربه بوی دهقانی و چارواداری، زیارتگاه‌های مقدس، آب‌های گرم شفابخش، حیوانات نادر به مانند مارخور، پلنگ برفی و غیره. این نعمتی بزرگ است ولی در عین زمان هنوز نادرست استفاده می شود، چون که هر یک تور اپراتور می خواهد در یک خطسیر همه چیز را پیشنهاد سازد. در نتیجه خطسیرهای 12 روزه بهترین مکانهای تاجیکستان به وجود می آید که در آن سیاح از دوشنبه تا به مرغاب به قول دویده خسته می شود و هیچ چیز را اصلا که احساس نمی کند. Отсюда до Искандер-Кули 30 километров. Вполне можно как бы и за один день, но я не люблю бегать, мне нравится останавливаться, ночевать, смотреть, снимать звезды, рассветы, закаты. Обязательно рекомендую посетить это место, потому что это место силы. То есть здесь вы подпитаетесь силой, вы подпитаетесь энергией. Один день здесь – это неделя бодрости внизу. اینک سوال به میان میآید که چطور این نمودها را درست جدا کردن ممکن است. می‌نگریم به مدل 3 قبطه، مدلی که در جهان هنوز از سال 2015 قبول شده مورد کاربری قرار دارد. این قالب نامی سلسله‌ای است که تا حد نامی درست خطسیر شما را معین می‌کند. قسمت اول، هوسمندی اساسی. سوال یگانه، اگر این عنصر از خطسیر خارج شود آیا سیاح هنوز هم این خطسیر را می‌خرد؟ مثال، اگر به کوهنوردی خطسیر را هیچ کس نمی‌خرد، سیاحت کوهنوردی.
агар бе осоишгоҳ хатсайро касе намехарад, сайёҳати табобатӣ. Агар бе зиёрати мақбара хатсайро касе намехарад, сайёҳати зиёратӣ. Красота, деревья, покрытые золотом, желтые, зеленые, красные, горы в такой туманке. Мы очень рады, потому что осень – прекрасное время года, когда не жарко и не холодно, и буйство красок, и речка такая смирная, Да. не буйная. Свежий воздух. Да, и прекрасные люди, Компания которые, хорошая, да? составила нам компанию. Я была на Лудинских озерах. Так получилось, что это было совмещение приятного с полезным. Тогда был концерт группы Авеста и Нигины Амонкуловой прямо вот на турбазе. И мы совместили поход, вот этот концерт под открытым небом, впечатление на всю жизнь. Да. Это был 20-й год, по-моему. Да, И август хотелось бы, 2020 чтобы года. побольше было таких Если вот мероприятий. совмещать культурно-массовые какие-то мероприятия с такими походами и с различными вот такими публичными мероприятиями на открытом воздухе на природе, было бы здорово, потому что впечатление до конца жизни. Много у нас мест в Таджикистане, где неизведанных. Ну, Сарес, наверное, это очень сложно, но хотелось бы. Да, и Спасибо. очень хорошо, что в последнее время много вот таких компаний Да. появляется в стране. қисмати дуюм ҳавасмандиҳои иловагӣ он чизҳое ки бартарӣ мешаванд вале ҳамоно муҳиму асосӣ нестанд. мисол дар хатсайр ба кӯҳҳои фон унсури асосӣ сайёҳати варзишӣ кӯҳнавардӣ аст, унсури иловагӣ фарҳангӣ ва гастрономӣ. А вы пробовали? Да, Да? прекрасно. То, что нужно как раз вот в жару. Очень Что там хорошо. у них круто есть? Все как едите? Вкусно? Очень вкусно. қисмати сеюм фаъолиятҳо амале ки сайёҳ дар тӯли хатсайр анҷом медиҳад ба монанди мастер-класс оид ба чӯбтарошӣ, гилкорӣ, пухтани хӯроки миллӣ ва ғайра. ин қисмат барои тарғибот муҳим аст вале барои таснифот не. яъне номи дурусти хатсайри мо дар ин маврид сайёҳати кӯҳнавардӣ ба кӯҳҳои фон бо унсурҳои фарҳангӣ, гастрономӣ ва мастер-класси оши палов. Выжаривание мяса перед закладкой в зираке, это тоже долго. И морковка, она ждет своего часа. Вот почему у меня морковка, она исчезает? Даже я намного раньше кладу, вот. А здесь я все жду, когда вы морковку положите, а вы, видимо, ее в конце сам. Да, морковка сначала вот зажарится и как-то растает. Она растает, да, растаивает. Я понял. Как вам понравится участвовать в мастер-классе? Конечно, конечно. Мне получилось порезать морковку. Я надеюсь, мне получится там поучаствовать в каких-то других операциях. Я очень хочу научиться готовить настоящий таджикский плов. зарур аст хатсайрҳои сайёҳиро аз рӯи он чӣ сайёҳ мехарад эҳсосот, таҷриба, фоида ҷудо кунем, на аз рӯи он чӣ ки мо мефурӯшем ва ё худ пешниҳод мекунем, ба монанди хатсайр, меҳмонхона ва ё нақлиёт. агар душворӣ мекашем, барои муайян кардани намуди воқеии хатсайри сайёҳӣ танҳо зарур аст ки ба худи сайёҳ савол диҳем: шумо барои чӣ хатсайрро харидорӣ кардед? Барои Инстаграм, барои пиёдагардӣ, барои солимнигаҳдорӣ, барои омӯзиш, барои адреналин ё барои истироҳати ором? ӯ худаш бар шумо мегӯяд ки ин кадом намуди сайёҳат аст ва он гоҳ ҳама чиз осон мешавад. Вид вот этот прекрасные горы. Я вспомнил детство, и я не жалею ни на секунду, что я приехал сюда. Спасибо природе моей родины, что она может удивить еще, оказывается, меня. В 40 с лишним лет я удивлен, просто удивлен. Если есть турист, который любит активный отдых, который, значит, красоту, природу, горы, все вместе, эмоцию, гамму впечатлений, очень рекомендую, чтобы они приехали сюда, они получат это все вместе. Экстрим тоже будет там же, так что все будет хорошо. Советуем. Очень даже советуем. яке аз мушкилоти амалии шинохти хатсайрҳо дар тоҷикистон ин норасоии кадрҳои таснифгар мебошад.
зарур аст меъёрҳои миллии таснифоти маҳсулоти сайёҳӣ муайян карда шуда дар ихтисосҳои риштаи сайёҳӣ дарсҳои таснифоти маҳсулоти сайёҳӣ ворид гардад. ҳамзамон омори ташрифи сайёҳон ба Тоҷикистон ки дар он то ҳанӯз танҳо шумораи сайёҳон мувофиқ ба талаботи Созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ нишон дода мешавад, бояд мувофиқ ба намудҳои сайёҳӣ ҳисоб карда шавад. дар Тоҷикистон то ҳол омори дақиқ ва таснифшудаи ташрифи сайёҳон ва даромад ба иқтисодиёти кишвар вобаста ба намудҳои сайёҳӣ, масалан варзишӣ, кӯҳнавардӣ, фарҳангӣ, илмӣ, транзитӣ ва ғайра вуҷуд надорад. набудани омори таснифӣ монеаи бузург барои рушди устувор аст, чун бе он наметавонем кадом намуди сайёҳатро ба сайёҳон пешниҳод мекунем ва кадомашро рушд додан зарур аст муайян кунем. Я знала, что у нас есть Варзоп, у нас есть Такоп, у нас есть Каратак, но то, что каждая, вот Варзоп имеет свои локации, Каратак имеет свои локации, и каждая из этих локаций настолько прекрасна, что вот этого я не знала. Поэтому последние 2 года я узнала, насколько в Таджикистане красивая природа и насколько она заряжает энергией. Я стараюсь каждые выходные теперь вот по мере возможности выезжать, вывозить свою дочку, показывать ей уже нашу природу. И заряжаясь энергией, мне хватает на ближайшую, допустим, неделю. В течение этой недели я уже работаю спокойно. масалан аз рӯи таснифоту гурӯҳбандӣ соҳаи сайёҳии экологӣ солона ба иқтисодиёти ҷаҳон наздики 300 миллиард, сайёҳати солимгардони табобатӣ қариб 400 миллиард, сайёҳати варзишӣ наздики 800 миллиард, сайёҳати тиҷоратӣ наздики 1.5 триллион ва сайёҳати истироҳатии соҳилӣ қариб 3 триллион доллар даромад меорад. дар маҷмӯъ қисми зиёди ин даромадҳо бе фурӯши молу маҳсулоти воқеӣ сурат мегирад, яъне даромади асосӣ аз ҳисоби эҳсосот, таҷриба ва хотира аст. тоҷикистон дорои захираҳои нотакрор мебошад, вале то даме ки мо намудҳои сайёҳатро тасниф карда наметавонем ва намедонем чиро барои фурӯш пешниҳод мекунем, ҳамаи ин захираҳо дар дасти ширкатҳо ва роҳбаладони хориҷӣ боқӣ мемонанд. сайёҳони хориҷӣ хусусан аз кишварҳои Амрикою Аврупо ба ҳисоби миёна дар як сол тақрибан то 6 маротиба ба сайёҳат мераванд. бинобар ин мехоҳанд дақиқ бинонанд ки чӣ мехаранд. оё ин воқеан сайёҳати варзишии кӯҳӣ аст ё танҳо дар пасманзари кӯҳҳо селфи кардан? оё ин сайёҳати экологӣ аст ё танҳо бо нақлиёти ҳарҷогар то кӯл расидан? оё ин сайёҳати аграрӣ аст ё танҳо мева харидан аз як деҳқон? оё ин сайёҳати фарҳангӣ аст ё танҳо дар бозор 2 соат гаштан? оё ин сайёҳати таърихӣ аст ё танҳо ба кадом як макони хароба рафтан? оё ин сайёҳати этнографӣ аст ё танҳо дар меҳмонхонаи қолини бо нақшу нигори миллӣ дошта хоб рафтан? оё ин сайёҳати гастрономӣ аст ё танҳо дар ошхона як хӯрок фармоиш додан? то вақте ки мо ба ин саволҳо ҷавоби дақиқ ва стандартӣ надорем, ҳамаи суханҳо дар бораи зарфияти бузурги соҳаи сайёҳӣ танҳо сухани холӣ мемонанд. вақти он расидааст ки мо аз ҳама чиз дорем, ба мо дақиқ медонем ки чӣ пешниҳод мекунем гузарем. то ҳол мо ба сайёҳон ва ҷаҳон бо фахр мегӯем: ҳар чизе хоҳед дорем: кӯлҳо, кӯҳҳо, пиряхҳо, таъриху фарҳанги бой, ҳунарҳои нотакрор, мавзеъҳои муқаддас ва чашмаҳои шифобахш. дар ин ҳолат сайёҳ намедонад чиро интихоб кунад, зеро ӯ ғайр аз эҳсосот ҳеҷ чизе аз ин номбаршудаҳоро харидорӣ карда наметавонад. барои ман ҳамчун як аврупоӣ Тоҷикистон макони беҳтарин барои дур шудан аз ҳаёти ҳамарӯза, барқарор кардани оромӣ ва шиносоӣ бо табиати нав ва фарҳанги комилан дигар аст. ман бовар дорам ки Тоҷикистон кишварест ки бояд бештар шинохта ва таблиғ карда шавад. ман аз ин таҷрибаам бисёр шодам. Тоҷикистон маро мафтуни худ кард. инак вақти он расидааст ки мо як қадам ба пеш гузорем ва ба ҷои ҳама чиз дорем бигӯем ки мо беҳтарин кӯҳнавардии техникӣ дар Осиёи марказӣ ба яке аз кӯҳҳои лоиҳаи 7 қуллаи ҷаҳон дорем. мо сайёҳати кӯҳӣ ба пиряхи бузургтарин дар қисмати хушкии сайёраро бароятон пешниҳод мекунем. яъне мо дигар як сайёҳати омехта пешниҳод намекунем, балки як бастаи хатсайри хеле ҷолиб ва дақиқ тайёршударо пешниҳод мекунем ки муштарӣ фаҳмад маҳз барои чӣ маблағ медиҳад. ин гузариш аз дукони яклухту омехта ба бренди махсус аст. танҳо он гоҳ соҳаи сайёҳии Тоҷикистон аз душворфаҳм ба пешгӯишаванда ва воқеан ҳам соҳаи афзалиятноки иқтисоди кишвар табдил меёбад.